mkate nusu la. Kama chalo kotene kod weche go mag twak jotend duond bura mano mar Ford Kenya County ma Busia oyangone gi siro twak mar kwe kin piny owacho kod Azimio la Umoja One Kenya. Kata kamano giluwo ni twak mar kelo kwe pacho kae kik rwake weche mag pogruok lemo mag sirkal. Jotend Ford Kenya go bende koro okone ogai mar Azimio Raila Odinga mondo miyo yie ni Ruto ema ne oyudo loch yiero mokalo kendo en gima kare. Wacho ni gimakre kanyakla e kelo lokruok ne oganda jo Kenya. Gikoni geno margi en twak ikin jotelo ariyogo biro bero uchumi wa pachoka. Mazungumzo yako, mazungumzo tunakubaliana na mazungumzo sababu hakuna mtu anataka vita, na mazungumzo ambayo tunakubaliana nayo sio mambo ya handshake ama nusu mkate, hapana. Ni mawasiliano tu, mazungumzo ya amani nchini. Watu wazungumza, manake binadamu lazima kuzungumza, lakini ikiwa wako na idea ambayo sio ya kubeba masufuria kwa kichwa, idea ya kupunguza gharama ya maisha hapa nchini, walete, na mimi nina hakika rais atawasikiza. Mazungumzo kwa hao viongozi wetu ifanyike, na mazungumzo ni kwa sababu ya amani tu. Watoto wetu wamepotea, mabwana zetu wameuawa, ndugu zetu wameuawa. Kwa hivyo sisi tunataka nchi iwe na amani. Nchi inapokuwa na amani, tutafanya biashara, tutatembea na tutafanya mambo mengi sana. Haya, kwa mongejwa mpodi wantiere imbo mar piny Kenya.